e ayaji corte wongol ka ko aya jeyaɗo e fatiha tun ka ko aya e feerejo wonɗo e fuɗɗode cortewol kala ka ko jantaɗo yeru tun yani kanko o tawake ɓura noon ko jantora ko yeru tun sennidirgol hakkude corteji ɗin ɗi konguɗi ɗo fof hino wola no egga e karama koɓɓen ko ɓuri jiccude kon inchallah ko ndema basmala on ko geɓal yani ko o jeeyaɗo e aya e suratu naml allah wi innahu min sulaymana wa innahu bismillahi rrahmani rrahim ɗon ko o jeeyaɗo e aya wona kanko tun wona o aya kono ko geɓal e nder aya on ɗum noon ko go'o telemma ko hedditi kon e corteji hedditiɗɗin ka fuɗɗoje majji ɗi fof e majji sona suratu tawba basmala on ko aya mustaqilla ko aya feerejo addaɗo hakkude corteji ɗin saabu sennidirgol hakkude majji kono noon non sa sallam ono joliri noon ko ɗum ɓe andireno wonde cortewol lanni cortewol hino fuɗɗade allah udditiri cortewol ngol karfe sendidiraɗe taƴidiraɗe wiyeteɗe alhuruf al muqattaa karfe taƴidiraɗe tawɗe ko jangirteɗe harfere o wi alif lam mim sad ɗe karfe ɗo kadi en yewtino ko yowodiri e mana majje luttodiral karmkoɓe e muɗum ko yaaji fendo e fuɗɗotonoɗen suratul baqara ko yewtano toon kon ko sifa ɗum kadi woni ɗo ka raɓɓinɗingol ka jumlugol konguɗi maɓɓe ɗin kadi no ɗuuɗi ko joli e ɗon no woodi wiwɓe ko inɗe corteji kadi ari ɗon no woodi wiwɓe ko inɗe allah subhanahu wa taala no woodi wiwɓe ko inɗe alquran e ko naɗi konguɗi ɗo hino janta ɗi fof e majji hay gotol e majji ala dalil jebbilanteɗo yani dalil eggaɗo e nulaɗo sallallahu alih wa sallam selluɗo ala dalil yani eggaɗo e sahaba ɓen hara ko ka ɓe fottani e muɗum ma ko ɓe buy ɓe yahi e muɗum tawata hara neɗɗanke on hana yawtude ɗum ɗon ko wakkilare e karma ko ɓe gila e sahabaɓe ha e tabi inen tentini tabi inen e arɓe ɓawo maɓɓe ga ko wakkilareji maɓɓe woni ko woni ɗin konguɗi ɗon fof ko ɓuriɗo sellude kon e ɗiɗo ko wondema ko allah subahana taala on andi ko fandi e ɗe karfe ɗo ɗe udditiri yoga e corteji jeeyaɗe e corteji alqur'an kono ɗum kam koɓe no wi wondema no jeeya e fandunde andi jantagol mana ko feere jantagol fandunde ko feere ɓe wi no jeeya e fandunde ko ɗe karfe ɗo udditira corteji goo saabu hollugol arabuɓe wondema alquran on ko o gonga hollirgol ɓe ɗum honno hino alquran ara nden nde ko yuɓɓirande konguɗi moɗon karfe konguɗi moɗon seede muɗum e hino ɗo alif e hino ɗo lam e hino mim e hino sad nokku goo e hino alif e hino lam e hino mim nokku goo hino alif lam mim ra e hino alif lam ra e hino tasin mim e hino tasin e hino ayn sin qaf e hino qaf e hino sad e ɗe fof majje konguɗi mon ɗin haala moɗon kan ko yuɓɓaka e ɗe karfe ɗo wona karfe goo joni ɓay hiɗon yeddi wondema nde alquranare ko wahyu iwɗo ka allah subhanahu wa taala onon e mouhammad hiɗon fota arabu yagal o ɓura on ɗum on fof moɗon kon arabu kon fof kon courage kon leñol gotol gorol gotol ƴiƴan gotan haala wota onon kadi yuɓɓe sifa ɗum ɗo awa ɓay on wi ko kanko yuɓɓani ɗum hoore makko ɓay on wi ko kanko sinki ɗum kanko fefindi ɗum onon kadi bisimillah ndan puccu ndan hollande ɗon wawiri ɗengal ngal wano o wawiri noon ɗon wawiri haala kan wano o wawiri noon ko deftere tippinande e ɗengal arabu allah bi lisanin arabiyi mubin onon ko yimɓe ngal ɗengal onon kadi yuɓɓe sinke fefinde e wano o fefindori noon e wi e moɗon ɗum allah subahana taala no waɗi ɓe tahaddi no teeriɓe no wiɓe waɗe awa so tawi hiɗon wawi wa in kuntum fi shakkin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi so hiɗon sikkiti ko komin tippini jeeyaɗo amen on adde cortewol gotol moƴƴinirangol yani moƴƴinangol e sifajo makko yani ittangol e sifa makko e konngol go ma ɗum cortewol gotol sifa alqur'ana on sifa corteji sifa corteji alqur'ana on gotol pet landa ɗon bal nokku go ko yewtere allah fali atu bi hadithi mislihi adde yewtere ko nandi alqur'ana o hayso ko aya goto idan ɓe wi ɗe karfe ɗo ko udditiraɗi corteji ɗo ko fi hollugol gongugol alqur'ana on mawnugol fi makko e wigol ɓe awa e hino gomɗine ma addon sifa muɗum son wi ko kanko woni ko addi tawi luttiraɓe si wona hon nun
sona gomɗingol ma waɗa mukabara mawnitinagol waɗa inad feŋo e fenade muɗum nden ko ɗum waɗi ko heewi kon ko hasi kon kaɗe karfe ɗo udditira cortewol wo ko fi jantagol alquran o hikkotoɗon. alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fih. alif lam mim allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum nazzala alayka alkitaba. alif lam mim sad kitabun unzila ilayka. alif lam ra tilka ayatul kitab. ko ɓuri kon a taway ko non ardi qaf wal qur'an al majid sad wal qur'an dhi dhikr yasin wal qur'an al hakim. kaɗa ari o a taway jantagol alquran o hikkoto ɗon wigol awa alquran on koye ɗe karfe ɗo woni ko yuɓɓira woni ko moƴƴinira. so tawi hiɗon yeddi on nden ɗo ko kalla iwri ko muhammad sallam woni ko fefindi ɗum ono e makko ɗon fota andugol ɗe ɗon fota wawugol ɗe ɗenɗe moɗon on fof ko ɗenɗe arabu onon kadi yuɓɓe awa dartoronmo ɗum ɗon. gol konngol ɗon ko konngol labagol, konngol margol mana jano, konngol yani yaadugol e ayaji alqur'ana ɗen hay fingol ala dalil iwɗo ka nura sallam ko dalil jebbilanteɗo kono ngol yani wonki no waalora sabu maggol ngol yoni ko jogite. ɗum noon ka jantagol fandunde ko yoga e corteji ɗin udditira ɗe ayeje ɗo ɗe karfe taƴƴidiraɗe ɗo ko ɗum ko ɓuri ɗuɗde kon e ɗin corteji ko corteji makkiyankeji. corteji makkiyankeji ka yimɓe yedduɓe wahyu woni. andi madina ko yahudu wonno toon, yahud yeddano wahyu, bal yahud ko ɓuri kon ɓe wiyano muhammad ɗo gasi ko annabajo kono na e amen o nela koye mon onon arabe ton o nela. kamɓe hariɓe woɓɓe maɓɓe no jaɓi ɗum, kamɓe ɓe yedda wahyu. si ɓe yeddi wahyu ɓe yedday teddugal maɓɓe ngal, ɓe liɓa e fiore maɓɓe, ko ɗum ɓe wawata no yeddude. ko arabuɓen tawnoɓe anda no wahyu, anda affaire deftere, anda hay hunde e sharia ko yuri ka Allah, ko ɓen ɗum welanno fi yeddugol wahyu. ko ɗum waɗi corteji ɓurɗi ɗurude ɗin moftuɗi ɗe karfe ɗo udditiraɗe sifa ɗe karfe ɗo ko corteji tippiɗi makka fewtiniraɗi ɓe kamɓe sabu hollugol ɓe awa alquran on nde ko o gongajo. jomirawo seni tow ɗon o wi kitabun nde ɗo ko deftere ni taqdirul kalam ay hada kitabun khabarun li mubtada mahdhuf won karam ko ɓe wiirta noon. kitabun nde ɗo ko deftere unzila ilayka tippinade e maɗa an muhammad sallallahu alaihi wasallam. aya no mofti seedanagol nulaɗo sallah sallam wonde ɗum ɗo na ko ɓe moƴƴini ni, na ko ɓe yuɓɓani hoore maɓɓe ni, na ko ɓe jangi e juuɗe goɗɗo goo ni, na tindi e taali e pillitte alhaaliji yimɓe ɓaawo ɗo ni, koko iwi ka Allah, ko tippina ɗum e maɓɓe. unzila ilayka ko tippinade e maɗa fala yakun fi sadrika harajum minhu. ngol konngol ɗo ko lombingol e nder yewtere nden. aslu yewtere nden kitabun unzila ilayka litundira bihi wa dhikra lil mu'minin. kon ɗo woni aslu yewtere nden. ngol konngol ɗa lombi ɗon sabu ñawndugol nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam, sabu e wallintingol ɓe ɓernde, sabu muññintingol ɓe, sabu hoyfinangol ɓe rowtirgol ɓe dongal ñatal ngal ɓe ronditino. qur'an no tippo ñande o aya jon ara, aya jon ara. quraish no dari ñande o no yedda ɗum hino fenna, ko wi o ko gimɗini, ko wi o ko heytotoɗo, ko wi o kanko yuɓɓi ɗum, ko wi o ko e juuɗe goɗɗo jangoye ɗum addi. haalaji sertuɗi lutodirɗi hay goto maɓɓe taw hayɓe fotta e konngol gotol. henon ɗum no anni nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam muradu moƴƴuru. allah wi fala yakun wota wonude ko satti o fi sadrika ka ɓernde maɗa harajum minhu ɓittere sabu alquran. ta hayɓu ɓittere sabu makko fewu. enen hande ɓuri handude ɗum ɗo, enen hande ɓuri handude e o alhaali ɗo. no wodi julɓe buy ɓe ɓittoda e alquran on. so ɓe woni nokku ka tawatara na e leydi julɓe, na e nokku ka fi diina ɗuuɗi, taw ɓe jangi quran o si ɓe suuɗi, si ɓe weddi, no wasi ɓe hersiri nde no way wasi ɓe hersiri alquran on. goɗɗo hersali huɓɓingol gimi muɗum heɗo, a on to hersata heɗagol alquran. goɗɗo hersali darago yeeso yimɓe fo yima, a on hen hersirta janngol alquran. na ko hersini noon ɗum ko teddugal noon, ko ɗum allah wa hadha kitabun laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum ay fihi sharafukum. en tippine moɗon deftere hino e mayre teddugal moɗon ngal. idan neɗɗanke wota o ɓittor alqurana on. a yiyay ɗo suka taw walla no jarribori mo wona e suudu tiɗundu fi sunna o yewi e muɗum. so ɗuɗɗini yawgol ka darsuji yawgol hunjo quran
ɗo yahi ono famin ko ton heɓoyta goɗɗum joɗodude ɗum sa sigi ko wonjagol Qur'an okkortama hunde ka ɗa fewnini jommugol ɗa fewnini ɗum ɗo ɗa fewnini ɗum ɗa o heɓa ɓittere. Allah wi fala yakun fi sadrika harajum minhu, ta wonu ka ɓernde ma ɓittere sabu alquran. no nuraɗo sallam haɗira nono ɓittagol sabu ko ɓe fennete, sabu ko ɓe yeddete, sabu ko ɓe jalkitete, sabu ko ɓe aybinte, sabu ko ɓe yuyirte, sabu fiyo alquran an kadi sifa ɗin piji no wama heɓude nde wonde. Allah wi wota wonu dey ka ɓernde maɗa ko satti wo harajum ɓittere minnu sabu alqur'ana on, nde ko tippinira e maɗa litundira bihi ko fiya a wajorde, fiya a rentinir nde, holli on nde makko alqur'ana on woni ko wajorte, himo yoni noon kadi ko wajore. Allah wi wa andir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi. O wi rentinir nde alqur'anare, wajor nde, hulɓinir nde, ɓen ɓe hino hulino maapi nde immintinoyte moɓe ka Allah, tawa ɓe andi ɓe felliti, ɓe ala giɗo, ɓe ala tefowo sina Allah subhanahu wa ta'ala. ɓen siforɓe noon rentinirɓe nde, hulɓinirɓe nde, tindini on ndema ko alqur'ana on woni ko neɗɗo hana rentinirede, ko alqur'ana woni ko neɗɗo hana hulɓinirede, ko alqur'ana woni ko neɗɗo woni ko hana wajorede. none hulɓingol noon na innugol tun ko fi lette tun, neɗɗo no hulɓinire rentingol mo welsindagol ha daɗa moƴƴere Allah nden yurmede makko nden aljanna makko on. wattu ila dey sa dumike ɗi golleji ma ɗo haray na golle yimɓe aljanna wonɗa e gollude, andiɗo a wolnali mo fi yite no mofti noon nder ton, ka yite wolawo aljanna no soomi nder ton, ka fi aljanna wolawo yite no soomili e ton, saabu ko imma jeeyeɗa e ɓeeɗa ma jeeyeɗa e ɓeeɗa, o werde tataɓere ala, jama tataɓo ala. Allah yi wa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id, wajor alqur'ana on hulowo kambaji ɗin, hulowo kambaji Allah ɗin. idan nde ɗo yoni ko wajitore wonande wajitotoɗo, wajitorgol nde noon ko ya jangude etoɗa hunjoɗa nde fof, sine wani kemama hunjoɗa awa buyi wakkiloɗa ƴetta nde hunjagol nde fof, feŋoɗa ɗon ha ñande Allah newna mama, ha ñande Allah ƴettutuma o hara yiɗa e lawol ngol. ko e nder ko wonɗa e jangude kon wakkiloɗa famande, wakkiloɗa gollitirande haɗa ka keeri mayre, e gollitira yamiroje mayre on yeru ko fayre maɗa nden, woɗɗitoɗa haɗoje mayre on fof jannade yeru ko wawɗa kon, nodda e mayre ko nde noddi kon, muñoɗa kala lorna ko heɓuma e nder muɗum. kono ɗo woni ko neɗɗo on, ko noon ni woni ko neɗɗo on wajitorta alqur'ana on. Allah watti ɗon wa dhikra, nde ko nde tippinira ko fi waaju lil mu'minin wonande gomɗinɓe ɓen. idan ko fi piji ɗiɗi, hunde aranere nden Allah wili tundira bihi ko fi ya rentinirnde ya wajorde. nulaɗo sa sallam ma kala dariɗo lonto maɓɓe, kala jannowo, kala wajotoɗo. ɗiɗi on wonande enen gomɗinɓe ɓen tawɓe mo be woodi nder ton kum faami ko ya wajito ɗum ɗon, ɗum wonane tasakuye, wona ko sakko ma e yawgol e yeddugol Allah, wona ko duñe e yawgol e welayeji Allah ɗin. Allah wi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. o wi nde ko deftere min tippininde e maɗa wondude e barki, fi hon nun o fiyo ɓe tasko ayaje mayre on e fiyo wajitor jomiraɓe haqqillaji en. on aya ton e oɗo ko hunde wotere ko tinningol fandundeji fiyon ɗum alqur'an on tippinira. idan ko fi wajorgol e wajitorgol, ko ya wajor jama on alqur'an on, an kadi wajitora alqur'an on e maɗa. ka wajorgol ende Allah wi ittabi'u, jokke ma unzila ilaykum, konko tippina e moɗon min rabbikum, immorde ka jomi moɗon, konko tippina e moɗon immorde ka jomi moɗon, jokke ɗum hara on selali, hara on oñaki, hara on welsindaki e muɗum, on raɓɓinɗinaki. o wi wala tattabi'u, wota on jokkudey min dunihi ganin ɗum ɗon, konko tippina, yani ganin alqur'an on, yani ko wona alqur'an on. woɓɓe naɓir ɗon damir on min dunihi, on hiɗon on damir ɗon, ay min duni ma unzila ilaykum min rabbikum wa huwa alqur'an wa shari'atullahi azza wa jal. woɓɓe yi wala tattabi'u min dunihi, wota on jokkudey ganin makko kanko Allah, ganin jomirawo moɗon tippinɗo alqur'an ara nden on,
woɓɓe naɓiri ɗon damiron sabu ko kanko Allah fi makko sakkita jantede min rabbikum. woɓɓe naɓiri damiron e ko atta jantede kon sabu ko fi ɗum ɗon woni ko aya on soggana. mo be maɓɓe no mari dalil ji ɗin ko ka qawaiduji qawaidu lugha ƴetta ɗin gollitira ka qawaidu tafsir. wonde no ara hara damiron ko yo rutte e fi ko wona e wolede kon, wonde no ara hara ko yo rutte e ko sakkita jantede kon. ko hasi kon noon ɗi hawrodiroyay wonoyay hunde wotere. sa wi ɗo goɗɗo ta jokkude ko sattosona ko tippina e maɗa kon, ta jokku goɗɗu ngu accita ɗum. ma a wiimo ta jokkude ko satti wo goɗɗo go giɗo si wona Allah. ɗiɗo honno serti, ɗiɗi ko ɗi gootum. sa jokki ko tippina e maako haya ƴetti Allah giɗo. sa ƴetti Allah giɗo a gongi e ɗum a jokkata sona ko tippina e maɗa kon. wala tattabi'u tan jokkude ko satti o min dunihi gani makko kanko Allah awliya a yiɓɓe ta heɓu giɓɓe ɗiɗo. giɗo maɗa yo woni goto pet, kanko e kala giɗiɗo mo ɓen ɗon sorora ley ton. amma ko wona Allah, ko wona fi Allah kon ta ɗoni giɗo ma fes. o wi qalilan fanɗi noon ma tadakkaruna ko wajitoto ɗon, fanɗi ko wajitoto ɗon. woɓe jangi qalilan ma yatadakkaruna, fanɗi ko ɓe wajitoto ɗon ko fi hefira ɓe wona e wolede. qalilan ma tadakkaruna, fanɗi ko wajitoto ɗon ɗum ko enen gonɗinɓe ɓen woni ko wona e wolede sabu rerɗingol ɗen, sabu findingol ɓerɗe ɗen, sabu memmingol damairuji ɗin fiyo neɗɗo on wattuyiɗa e alhaali makkon o ɓeyda wajitagol ngol. wa kam min qaryatin, ɗuuɗi e ca'e ahlaknaha ɗe men halki. faja'aha, ari ɗen ca'e ɓay men eɓɓi halkugol ɗe ba'suna lette amen ɗen bayatan jemma, aw hum ma ɗen lette ari ɓe tawi kamɓe qailuna hiɓe foti ka ñalorma. Allah wino ɗuuɗi e ca'e ɗe o halki. nam alqur'ana no tabintin ɗum ko wona o aya ɗo. o wi nokkugo wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'ishataha. no ɗuuɗi ko min halki e ca'e hara gurdam majje o nguure majje on har no newino no yaaji. ɓittere ala, ɓillare ala, jawdi no woodi. kono ɗum haɗali ɓe halkede ɓeyri ɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wi nokkugo wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan. no ɗuuɗi komin halke ca'e tawiɗen koɗe toñuɗe. wa ansha'na ba'daha qarnan akharin qauman akharin falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudun. ayaji en no ɗuuɗi tindinde wondema no ɗuuɗi e ca'e ɗe Allah subhanahu wa ta'ala o halki. e hoore ɗum halaku e majje on hino sertinoneji muɗum. woɓɓe lette mum ɗen Allah addiri ɗe jemma tawi ɓe waaliɗani. woɓɓe lette mum ɗen Allah addiri ɗe ñalorma fewnde ka ɓe fowti, fewnde ka ɓe welsidi. ka tumbere ñalorma ka aada jama on sina fi hande aduna on joni kañum woni soggude yimɓe ɓen. ka aada jama on ka tumbere ñalorma ka nangen wuli ɗon ko saayi fotagol. ɗum ɗon e buyi ɗo ko ɗum woni ko mandi, ko ɗon ko andi. ko ɓay hande ko aduna woni soggude jama o hay goto anda on to fewti fayda. waɗi sigila bimbi ha tumbere jama o tino e golle wi goti no dogudi wi goti, karan o ñamirta, karan hay o juulirta. idan on saayi ɗon ko saayi qaylula. qailun ko minal qaylula, saayi kaɓe fowti ka ñalorma. Allah subhanahu wa ta'ala o wino kuwo afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. o wi ɓe yimɓe ca'e ɓe hooli nde lette amen ɗen ronkata ɓe arde jemma hara hiɓe ɗaani. ɓe hooli ɗum wonde lette ɗen arataɓe jemma saayi ka ɓe ɗaani, ha waɗi ɓe yeddira Allah jemma e ñalorma hay ɓe miijitotako. o wi awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. ka ɓe hooli nde lette amen ɗen ardataɓe ñalorma bimbi hara hiɓe fija, hiɓe jokki golleji maɓɓe e yewtireji maɓɓe e sooda yeeya maɓɓe. neɗɗo on wota o hoolo daɗugol lette Allah ɗen. ko ɗum Allah wi afa aminu makrallah. eɓe hooli daɗi nangal Allah ngal, ɓe hooli kamɓe ɓe hisi. fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun. hoolata ko daɗi nangal Allah ngal sona ɓe yimɓe perduɓe.
neɗɗo gomɗinɗo Allah koye wonu toujours himo huli ta Allah jarribo mo, ta Allah tippin lette e hoore makko. kono e hoore ko huli kon nayi ɗum ɗon kadi bonnu fi makko, haɗamo ɗoyngol, haɗamo ñandu, haɗamo gurdam makko ɗan, koye tango a sengoɗa kadi himo tanqini, mo jotti yurmede Allah nden, mo fawi e Allah, himo wakkili, himo jebbilani Allah e ko Allah subhanahu wa ta'ala on hoddirta kon. Allah wi ɗuuɗi e caye ɗe o halki, lette makko ɗen ardiɓe jemma sanga ɓe ɗani, woɓɓe ɓen ardi ɗum ñalorma e saayi welsindare maɓɓe fewndo kaɓe e fewndo fowtare maɓɓe. O wi fama kana da'wahum, laataki noddandu maɓɓe ndun, ewnandu maɓɓe ndun, ɓay lette ɗen ari, id ja'ahum ba'suna, ɓayri ariɓe lette ɗen, lette amen ɗen, konngol maɓɓe ngol fof ko hunde wotere, laataki si wona illa an qalu, si wona nde ɓe wi'i inna kunna zalimin, menen men laatike komin toñuɓe. ko konngol maɓɓe ngol ni, ala hay hunde te ko ɓe woola, ngantinagol fof majjiri ɓe, kay luttasi wona an irragol toñe ɗen e hoore muɗum, holla wondema hehi Allah toña ɗum, kamɓe ti ɓe girrani hoore maɓɓe Allah toñaɓe, ko ɓe toñuɓe handuɓe e ko ɓe heɓi kon. hay yimɓe yite ɓe ñande dargal ɓe qirrite to. Allah wi tuma kala buga ton jama sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir, waajo to noɗo arano malaikaɓe halfinaɓe yite gen, tuma kala heferaɓe buga nder ton ɓe onon kon ɗum defi on argol ɗo, onon waajotonoɓe arano on, qalu bala qad ja'ana nadirun fakadabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dalalin kabir. suno on noon e ni sere ngara ɓe qirrito nulaɓe arno, waajotoɓe arno, min fendi min yeddi, min wi nula Allah tippinal hay e hunde koye fenade won ɗon. ha Allah wi fa'tarafu bi dhanbihim, ɓe qirriti bakkatu maɓɓe on, ɓawo ɓe wiwde law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir, hara men laatino nanoɓe haqqiloɓe, min jeyatanoke e yimɓe lette ɗen e yimɓe yiite ngen. idan Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓeɗo ɓe qirriti bakkatu maɓɓe on, ɓe qirriti toñe maɓɓe ɗe, wono sifori ɓe noon kadi aya goo o wi falamma ahassu ba'sana idha hum minha yarkudun, ɓay ɓe so'i lette ɗen aray woni giɗi giɗire nden memminike, ɓe andi ɗo ko lette woni e tippade, ɓe woni e cawugol doga yaha honto, amari ka doga yaha yaltoya territoire Allah on, ala Allah wi la tarkudu, o tawan dogu sabu nafata on, warji'u rutte ila ma utriftum fihi, e ko nemina ɗon e muɗum, rutte e ñama yara mon, rutte e soda yeeya mon, rutte e waalo ɗano mon, rutte e yima ama mon, rutte e ko wonno ɗon kon e ko nemina ɗon kon, wa masakinikum e koɗoli mon e galleji mon, la'allakum tus'alun. ha Allah wi ha ɓe wi'i qalu ya waylana inna kunna zalimin, ɓe wi e bone amen min laatiki komin toñuɓe. o wi fama zalat tilka da'wahum, serali ko ɗum woni noddal maɓɓe no, yani gila ka lette ɗen fokkiti e maɓɓe ɓe so'iɗe, konnguri ɗiɗi ala, ko konngol gotol, eppa men toñi, eppa men bonni, eppa men toñi, eppa men bonni. fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin, ha min waɗi ɓe soñaɓe halkaɓe, si ngesa soñama wa'ama, nayi ari naati ñaami ɗon kañum kadi yaaɓi ɗuma, waalike ɗuma, konko ɗaati ñolinni ɗon, Allah wi ha ɓe wayi noon, lette Allah ɗen ɓay tippike hoore maɓɓe. o wi fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim, wallahi min landoto ɓen nulaɓe e muɗum. ɗum noon ko jamaji ɗin mofte ɗen, Allah wi o landoyto en, o landore en goto goto. o wi wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin, ñande o noddotaɓe o lando ko honɗum jaabino ɗon nulaɓen. Allah landoyto mofte ɗen, nulaɗo mon on yettinno, tawa ɓe wawata yeddude, ɓe qirro ɓe lande ko honɗum jaabino ɗon mo ɓe jaabo ko jaabino kon, ɓay fof hawta jaababuye, nam woɓɓe no hawti kono fof hawta, mo ɓe jaabo ko jaabino kon nulaɗo on. o wi wala nas'alanna almursalin, wallahi min landoto kadi nulaɓe ɓen, mo ɓe landete, nulaɓe kañum kadi ɓe landete a yettinno hombon seede ma Muhammad e mofte mum ɗen, non joliri e makko nulaɗo sallallahu alaihi wasallam, e maki ko enen woni seedeɓe Allah ɓen kawre leydi.
o enen settanoyo to moftenlaɗo en settanoyo to ɓe annabaɓe fof ndema ɓe yettinno e Allah o wi yawma yabasu llahu yawma yajmau llahu rusula fa yaqulu madha ujibtum ñande Allah mowoyta nulaɓe ngo wiyaɓe ko honɗum jabano ɗon o landoytoɓe si ɓe yettinno o landoɓe kadi ko honɗum ɓe jabano wono nulaɓen e muɗum landorte noon si nulaɓe yettinno ɓe lande kadi ko honɗum ɓe jaabino mo be e maɓɓe landete ko iwe mum kon lande ko iwi e oya kon o wi falana qussanna alayhim bi ilmin wallahi min fillantoɓe e hoore gandal si woni ɓe yeddi si woni ɓe wayli ko ɓe jaabino kon si woni ɓe toñi nulaɓen ka yettingol ka laɓɓingol ka laaɓugol reedu Allah wi o fillanoyto en e hoore goonga e hoore gandal har na wigol mi sikki ko ɗum ɗo wino ɗon mi tanƴini tun ko ni jaborno ɗon ma mi yejjiti ko honɗum feƴƴuno tele ɓawti ɗum ɗon ɗum ala ton ko ɗum Allah wi wama kunna ghaibin min laataki komin tultunoɓe fewndo yettinteno e moɗon hari meɗen seeditiɗon meɗen humpiti meɗen andi fewndo jabotono ɗon kadi meɗen seediti meɗen humpiti meɗen andi Allah wi wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha gandal Allah ngal no huɓidi kala hunde o wi hay kakol futtata sona Allah no andi fi maggol wala habbatin fi dhulumati l ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin wona abbere wonde ka nder niɓe leydi ka nder leydi na hay wonde fi hoore leydi de wonde nder Allah wi wonde nder ton ala sona Allah no andi fi mayɗen wona ka jordi wona ka ndiyam sina ɗum fof no winda e deftere feeñude ɓangude ka lawhil mahfuz o wino kugo wama takunu fi sha'nin a wonata e hay e hunde alhaali wama tatlu minhu min qur'anin a jangata hay e hunde e nde deftere Allah wala ta'maluna min amalin on gollata hay e hunde e golle illa kunna alaykum shuhudan id tufiduna fi si wona men laato e hoore moɗon komin seeditiɓe humpitiɓe anduɓe rentuɓe on nde hiɗon naata e golle ɗen natuma gaynoɗa wadde dey nde hiɗa naata e majje hiɗa fokkita e majje Allah kan no andi fi maɗa no andi ko fokkintinɗa to do himo andi hay ka yaltoyta ɗon himo andi hay ka yaltoyta ɗon adu hay waɗude taho o yoma yazubu an rabbika suuɗata ko wirnata ko joomi maɗa min mithqali darra hay ko fotata wa gabbun darra fi samawati wala fi l ard naka kam ɓuri wona ka leydi o wi wala asgara min dhalika wala akbara wona ko ɓuri ɗum falɗude wona ko ɓuri ɗum janɗude sona ɗum fo e muɗum no winda e deftere feñude kalahi mahfud illa fi kitabi mubin idan Allah wi wama kunna ghaibin ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu wawata wonde e tagore Allah nen ko Allah anda fi muɗum Allah na o yetteɗo ko feƴƴi na o humpitteɗo na waɗanteɗo rapport ji contrat ndi nam rapport ji hewtoyaymo kono na ɗin o andirta kanko himo andi ko jiyaɓe ɓen huwata kon atti hayɓe tagede ko atti a tagede na atti a waɗude dey ko atti a tagede ko atti leydi e kammu tagede Allah no andi an ko waɗata mo heɓaka hande fewde wonɗen ɗo mo jibinaka taw Allah nini no andi on ko waɗata fof so heɓama gandal Allah ngal no yaaji no huɓidi ko waɗi no huɓidi ko woni waɗude no huɓidi ko waɗoyta hay ko gasata waɗude ɗum si waɗi ko honno wonirta Allah subhanahu wa ta'ala no humpiti ko ɗum wiye o wi e yimɓe yite ɓen hara o ruttuɓe ka aduna ɓe landoy to ruttede hara o wi hara o ruttuɓe walaw ruddu la adu lima nu an o wi hara o ruttuɓe ka aduna ɓe yiltoto e ko ɓe wonno kon e muɗum Allah noon o yiltataɓe few ɗum ɗo wawa wonde kono awa hay o waɗi ɗum o andini en ko honno woniroyta andi Allah no humpiti ka ɗum ɗo ko tinnita neɗɗanke on modi wattuyla amaraka suuɗoɗa amaraka sora amaraka bakkitoɗa hiɗa e ley gayna Allah hiɗa ley doole makko ɗen e kattale makko ɗen o jiɓaki ko honɗo jokkuɗa haray wattuyla andita ko oɗo wonɗa e huwondirde muɗum ko woni jomirawo maɗa wonɗoma e yamirde e wonɗoma e haɗude o wi o wonali wirnitiɗo de mo anda wama kunna ghaibin mi wonali tultuɓe ɗo en ala firude ɗo wirniɓe Allah no wirni kono wirnande makko nden na tultugol wondema o anda o humpitaki ko ɗum en wiye ɗo ma kunna ghaibin
min laataki tultuɓe e sanga waɗayno ɗon kala ko waɗu ɗon. Wal wasnu pesirgal ngal yawma idin nde ñande ɗum ko ñande darngal. Andi o wolal fi darngal yani inde nden o toɗɗaki kono wigol muɗo fala nas'alanna alladina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalina fala naqussanna alayhim bi ilmin wama kunna ghaibin. ɗum ɗon no andaki ka darngal waɗata naka aduna ɗo fi darngal ngal natama. O wi nden ñande non pesirgal ngal alhaqqu ko gonga to ñala. اليوم لا تظلم نفس فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة من ولنا بيسير دي غونغا دي ونا دنيالان دي درنغال بيسير غانغال كو حقيقة نودي سيدا بي كونغو دي كرم كو بي ويوبي ko misangol en tun nunɗal Allah ngal wondema mo be yoɓoyte golle muɗum ɗen kono ko wiyete pesirgal tigi tigi alana haqiqa kono la kongol ngol sella pesirgal ngal ko ngal haqiqa tigi yani e mbadi pesirɗe ɗe anduɗen ɗen kadi sikkeli sengo nano e sengo ñaamo ɗe golle walline ɗa moƴƴe ɗen ka ñaamo golle bonɗe ɗen wallinire ka nano ka fooli o koye gon sengo ɗon neɗɗanke o jeeya. Allah subhanahu wa taala ɗo o wi wal wasnu e pesugol ngol o wiɗa wa nadau lmawasine alqista wonde aray mufrad wonde ara jam'u kon karam ko ɓe wi'i yarli pesirgal ngal ko gotal kamo be e pesirgal muɗum ngal pesirante ka none golle be e none pesirgal mum pesirgal julde pesirgal korka pesirgal hajju pesirgal zina ko nantata e muɗum konguɗi no ari ton ka defte aqida ko selli kon pesirgal ngal ko gotal kono si wiyama pesirɗe ɗen ko darugol pesanteɓe ɓen ko tawi ɗon hiɓe ɗuuɗi pesande mo be konti ko pesirgal makko ngal no kono pesirgal ngal ko gotal ko honɗum pesoyte ko golle ɗen pesete kako ɗeri ɗin ka golle ɗe windi ɗon golle men ɗen no windi e ɗeri ko ɗin ɗeri kako an golluɗo golle ɗen on pesete ɗiɗo konngol tati kadi hino wola woɓɓe wi ko golle ɗen pesete Allah subhanahu wa taala o adde julde o adde korka o adde kala gollal Allah ronkata ɗum nulaɗo sa sallam no maki wondema suratul baqara e surat ali imran ɗi aroya ñande darngal hara hiɗi ɗuwi joom majji en yimɓe majji on janngaynoɓe ɗi hunjeɓe ɗi gollitireɓe ɗi nulaɗo mbadini ɗi ɓe wii hara hiɗi wayi wa duule ɗiɗi e hoore maɓɓe ɓe wi e konngol goo e misugol goo ɓe wi maahiɗi wayi wa mojoɓe ɗiɗi colli fontuɗi gabitti muɗum mojoɓe ɗiɗi colli fontuɗi gabitti muɗum surat albaqara surat al imran na ko mari mbaadi enen kadna ɗo ko rentuɗen kono Allah no wawi waɗude ɗum idan himo wawi addugol julde o wallina wasa no wawɗa ni ƴettugol ɗum ɗo adduga wallina ɗum ɗo ayni goɗɗo addani ɗo wallina hay no jaɓini hino no mari ɓandu kono julde nden ala ɓandu enen ko haqqille men kono Allah no wawi kala hunde neɗɗon ko fiɓu ɗum o gomɗina ɗum woɓɓe wi tugagolle ɗum ɗon ande Allah no wi surat Luqman wa in kana mithqala habbatin min khardalin atayna biha golle maɗen hayɗe fanɗi haɗe foti e gabbum hardal Allah e min adday kum tindini wondema golle ɗen tigi addete woɓɓe wi ko ɗeri golle ɗen woni ko pesete dalil maɓɓe on hadis joluɗo e makko nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam ɓe maki neɗɗo jeeyaɗo e moftande noddoyte ñande darngal o yaltinani kaydiji golleji makko bonɗi ɗum walline ha ka yitere hattata yigol to hakke ko ɗi duuɗi kankon hara ko wiyete moƴƴere kon c'est fini o gani taƴade ko habbi o ko fendo honde wiyete awanaɓe mo kayite huduhu fahulluhu Allah wiyamo hiɗa yeddi goɗɗum e ɗum ɗo o wiya o waya mi yedda ɗum ɗo fof ko min waɗi Allah wiyamo ene ɗamari ganto ɗamari ko gantinora ɗamari ko holla fi on ɗum waɗnoɗa fi no yaforeɗa o wiya ala Allah wiyamo bala ɗamari Allah wiya addanemo kaydiri la ilaha illallah ɗum la ilaha illallah makko on kaɗo windi ɗon Allah wiya addanemo ɗum
ndin kaydiri adde o ya Allah ndi kaydiri honno nafata e ore ɗi kaydiji tule tule ɗo ndaɗo maki sindi wallinama ɗiɗa towa codto dow ga ndiɗa ndi foola ndi jooɗo o ley hadise honɗum tindini ko wondema ɗeri ɗin kanji tigi pesete woɓɓe yaari ngolkol ngol ɗon woɓɓe yaari wi ko jooma golle ɗen tigi pesete ɓe dallinori ayon suratul kahf Allah wi fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wasna Allah janti yimɓe bomɓe ɗon ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wasna o wi ko ɓen woni yedduɓe ayeje joomi mum ɗen e hawrogol e makko ngol o wi min ñinnantaɓe ñande dargal pesirgal yani min ñinnantaɓe nden ñande hay e hunde yani eɓɓore ka pesirgal ɓe aray ko ɓe fus taban ayan no fira ko wondema ɓe pesantake sabu ala moƴƴere ko ɓe pesane ko boneji tun ko so tawi hino moƴƴi no bonɗi oti pesane kefero tawa e Allah luttira moƴƴere fo hore Allah yoɓimo ga woɓɓe firi noon ayan woɓɓe wi ko misugol wondema o heɓata daraja ka Allah hara wala teddungal wala darɗe moƴƴe wolanta e konngol moƴƴol yani a heɓata considération woɓɓe firi noon ayan woɓɓe firi ayan ala zahiri lafd ko wondema o peesoytake ñande dangal ɓe dallinori on aya ɗon ɓe dallinori makko nulaɗo sa sallam ñande go sahaba ɓen jaluno beleji Abdullah ibn Mas'ud ɓe yi beleji makko ɗin hiɗi fanɗi hiɗi ɗewli ɓe jaliɗi naɗo maki on jalay beleji makko ɗin ɓe maki wallahi ɗi no teddi ka pesirgal ñande dargal ɓuri jabal Uhud ɓuri felle ko Uhud o wi walladi nafsi bi yadihi o wi mi wondiri on mo wonkiya woni juuɗe mum ɗi beleji ɗiyo toon no ɗewli ɗo ɗiɗi ɗi jalɗon ɗo ɗi no teddi ka pesirgal ɓuri jabal Uhud on hadis ɗon tindi noon ndema ɗin beleji ɗon ɗi pesoyta idan ɗi kongu yu tati noon ari ngol be no mari jama ɗuɗɗo ko wowli ɗum Ibnu Kathir rahimahullah o wi ko yani no wawi wonde ɗum ɗon fof waɗoyay golle ɗen peese ɗeri ɗin peese ma golle ɗen ɓay ka ɗeri windi ɗum ɗon hawtodira wona pesirgal ani wona pesirgal gotal neɗɗanke on kañum kadi o waɗane pesirgal makko ngal no wawi wonde hissi no wawi wonde manawi no wawi wonde hissi no wawi wonde manawi ko golle makko ɗen yaltini kon ɗum jonnamo teddungal jonnamo daraja jano ka Allah ta kon ɗo woni considération mo heeɓi on ko ɗum woni pesirgal ko Allah riwani kon ɓe to o wi o ñinnanoytaɓe ala kullin ko woni woye muɗum ñande dargal do mo be pesanoyte alhaali muɗum on golle maɗen ɗe pesoyte lutti noon ko kanje tun kako kanje e ɗeri kadi windiɗo kako an e majje e ɗeri kadi windiɗon on fo on pesoyte kono noon pesirgal ngal hino ñiiɓi kadi Allah sifingal ko gongawal toñe ala a toñirtake ɗuytanede moƴƴere a toñirtake ɓeydanede bone ɗum ɗo wona julɗo wona kefero hay goto toñoytake Allah wi la zulma al yawm al yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al yawm o wi hande nde ñalande ɗon ko ñandedal ngal o wi kala wonki yoɓete ko ki faggiti kon o wi to ñalaɗo hande jama on ko noon e yimɓe ɗiɗo ko imma pesanama moƴƴi ɗin ɓuri ɗi fooli ma o pesanama boneji ɗin ɓuri fooli o fuɗɗori yimɓe moƴƴuɓe ɓen o wi faman thaqulat mawazinuhu kala noon on mo teddi pesirgal muɗum moƴƴi ɗin fa ulaika ɓen ɗon humul muflihuna ko kamɓe woni malaɓe ɓen ko noni malore ko heɓugol ko faala daɗa ko huli ko ɗum malore mo heɓi ɗum ɗon a heɓi ko falɗa kon a daɗi ko hulɗa kon haray amali faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad faz kala wo on selinaɗo dandaɗo yiite ngen o naada ka aljanna Allah haray oɗo o fooli ko ɗum woni malore nden ko heɓugol ngal polgal ɗon daɗa yiite ngen hisata ho wondema heyi ko musi memata ɗum heɓa aljanna on heɓa teddungal e nema waman khaffat mawazinuhu kala wo on mo hoyfi pesirɗe muɗum moƴƴi ɗin moƴƴi makko ɗin kadi wallidira ɗon kala wo mo ɗon hoyfani tawi ko ka boneji ɗi wontirɗon teddi
fa ulaika haray ko ɓen ɗon alladina woni ɓen khasiru anfusahum perduɓe wonkiji muɗum bima kanu sabu konko ɓe laatino bi ayatina wonande ayaji amen ɗen yadlimuna hiɓe tooña. andi Allah toñama ko sabu golle maɗa ɗen heɓiroyta ko heɓuɗa o ñande dalngal. heɓuɓe moƴƴere nden malore nden ko sabu golle maɓɓe moƴƴe ɗen ɗe ɓuri bonɗe ɗen ɗe fooli. heɓoyoɓe kadi tana on e malkisal ngal ko sabu golle maɓɓe bonɗe ɗen fooli. neɗɗo hay goto natirta aljanna coggu golle makko. ɗon sa sallam makki noon hay goto golle muɗum wata on nadde aljanna. si Allah pesano yima nemaji makko ɗin on eɓɓidiri ɗum e golle ma ko rewɗama kon a tawa yaada ɓadodira. kono ko sabu ɗen moƴƴere ɗon Allah yurmirtema noon yurmede makko en nadete aljanna. yimɓe yite ɓen kadi ko sabu golleji maɓɓe ɗin Allah ɗalirta ɓe yurmede muɗum nden ɓe naata ka yiite waliyadu billah. Allah wi nokku goo faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. o wi ko ɓe woni perduɓe wonkiji muɗum kaka jahannam woni ka ɓe luttata talfahu wujuhahum nnar wa hum fiha kalihun. aya jeɗen no ari ɓuri nokku ngotun tindinɗe wondema si moƴƴi maɗa ɗin peesoyi haray amali, si bonɗi ɗin peesoyi haray neɗɗo on malkisal heɓimo yo Allah subhanahu wa ta'ala on jeyno en e ɓen ɓe moƴƴi muɗum ɓuroyta teddoyta. walaqad makkannakum wallahi ko gonga min newinani on fil ardi ka leydi. naam dare Allah no wondira gonga waali kay kene imo hollude en nemaji makko ɗin o hollira en ɗi noone fiyo en yi'u en fuu. woɓɓe men hatoñinayo wondane fiyo yi'u, woɓɓe ko ma wondane ndi leydi no ɗaati ɗo no deeƴi ɗo a tippay e ndi a doggay a asay a mahay a waɗe kala ko falɗa. Allah no newinanma ndi saltotako ndi dartotako ko Allah newini ɗum. si Allah newinano ɗum a sustano soppugol e hoore mayri ma asugol e hoore mayri hay daragol e hoore mayri a susatano on no gerdaynoɗa. idan Allah subhanahu wa ta'ala on newinani en ka leydi ɗo no jeeya ko newinirani en o wi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha min waɗani on e mayri nguureji. a remay a aaway hiɗa hoɗi e mayri ɗo a huɓɓa yite hoore mayri ɗo defa ko ñama amma hay ɗo suudu hoɗa a waɗɗoto ndiyam wonɗan hewre mayri ɗo yaha a nangay kulloy ko woni e nder mum duncitora a soppay leɗɗe wonɗum e hoore mayri duncitora. ɗum ɗum fuu ko nguureji ko Allah subhanahu wa ta'ala on okki en. nemaji ɗi buyi so ata ɗan ndiyan woɓɓe nodi so tawi woni naton ɓe gollata ɓe ala programme ton ɓe so ata ɗum ko nema. andi te si battowal wawal dogude ɗan ndiyan kono jam an wurita mo miijitake moƴƴa sikkay ko enen leyɗe wonɗen tun e niveau joluɗo soñjoto. aduna on fof si bato wawal dogude soñja on o wonay goto. so ɓe moƴƴinɓe ɗi piiji arayɗi ka meɗen ga honno ɓe waɗata ɗi so tawi woni ala no ɗi arda. ko ɓe aranta kon ga ɓe naɓa honno ɓe naɓirta ɗum. sañi o gate ko wawi wo so tawi o gati ko sañi o no waali ala kay ƴettede o ma poda e majje. so tawi ngal o sañi o yahay ko ɗon haaju makko sotta sabu no waɗi ko haton ina har nawi ittugol tun gatal waalo. idan nemaji Allah ɗi no ɗuuɗi hoore meɗen kala newende nde anduɗen ende en anda wonde e hoore leydi Allah ndi no naati ka Allah wi ɗo makkanna lakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish. kono e hoore ɗum qalilan ma tashkurun. Allah wi fanɗi ko jarnotonmo, fanɗi jarnugol on mo kanko Allah. jarnugol Allah woɓɓe firi ɗo ta'buduhu yani qalilan ma ta'budun qalilan ma tuwahhidunahu qalilan ma tuti'unahu. ɗum ɗo fuu no selli sabu jarnugol Allah goɗɗum nun ko waɗirte ɓernde nden, goɗɗum nun ko waɗirte ɗengal ngal, goɗɗum nun ko waɗirte tere hedditiɗe ɗen. kala dewal ngal waɗanɗa Allah ko jarnugol mo non, kala bone mo woɗɗitiɗa sabu Allah
ko jarnugol mo non ɗum ɗo woni ko dewal ngal waɗɗa ngal woni ko waɗirtengal ɓernde wono yiɗugol Allah mawninamo teddina fi makko taskagol ngu tagu makko wotinɗinamo ɗum ɗo fof golle ɓernde ni hulamo rento e makko ɗengal ngal kadi ko wiyata kon alhamdulillah ruttanemaji ɗin e Allah e kala no ande kadi tere hedditiɗɗen ko golli jantagol ma inde Allah juulugol maɗa e horugol maɗa e hajjugol maɗa e jakkugol maɗa ɗum ɗo fof ko jarnugol Allah subhanahu wa ta'ala ko ɗum Allah wi ɓengure Dawuda nden i'malu ala Dawuda shukra o wi golle rewe Allah ono yo ɓengure Dawud ɗum wona jarnirɗum on Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wi hore nden ne wende e ngal dokkal e ɗi ngureji ko waɗani en ɗo fof yettugol mo ngol hino fanɗi. Allah hanano haka o wi'a en yettugol mo ngol hino fanɗi ɗen hanno eɗen tigi yiyande ɗum hoore meɗen anden ko wonne yettude Allah kono fanɗi ɓeyde wakkilare en toro Allah yo yaafo en raɓɓinnare meɗen nden. O wi walaqad khalaqnakum gomɗi men tagi on summa refti sawwarnakum min mbadini on min tagi on min mbadini on ko fiyon mbo woni ko wona e wolede ɗo ko lafdon no ardi non ko en fop ɓiɗɗo adama fof na e wolede kono yalli ko noon ka tuggama e meɗen kono ko adama woni ko fanda ka sengogo e konngol ngol ko kanko ngo e sengo ko enen ɗiɗo konguɗi fof karama koɓɓen no woli woɓɓe wi halaknakum min tagi on ko adam woni ko fanda sabu taggugol en taw ko taggugol taw baba meɗen taggugol mon ko taggugol en ko wawi o tagama waɗi si woda ɗen o wi halaknakum ko min tagi baba moɗon summa refti sawwarnakum min mbadini on onon kadi goto en fof ko ka keeci adam taga ɗen Allah subhanahu wa ta'ala o weɓutuno en ɗon en fof o wi alastu bi rabbikum mo ɓe meɗen wi bala shahidna no woniri yo Allah men seedike ko a woni jawma men woɓɓe wi halaknakum thumma sawwarnakum ɗiɗi ɗi non ko adam sabu ayon ko fi makko woni ko woni e wolude ko lutti kon e ayon ko ɓuri hannude kon ayaje ɗen ko eɗe firire siyaqa majje on ɓe yaari ɗon woɓɓe wi walaqad halaknakum ko enen ɓiɓɓe adam ɓen nafi adam wona e wolede thumma refti sawwarnakum min mbadini on min tagi on ka keeci baba moɗon mo ɓeeno ka keeci baba mum ko tuma ndiyam maniɗan yalti rewa ɗon o tiyaka renganine mum Allah mbadinamo ɗon non ko ɗon non o moƴƴintamo mbadindi noon waɗe hoore waɗe e ko woni muɗum juuɗe fonte koyɗe fonte tagu ngol noon timmine ɗiɗo konguɗi fof no ɓattodiri no sorondiri fof muɗum no ɓattodiri hino sorondiri walaqad halaknakum gomɗi men tagi on woni ko enen tun woni ko enen e baba men fof ko Allah subhanahu wa ta'ala ko tagi en summa refti sawwarnakum min mbadini on woni ko enen tuna e wolede woni ko enen e adam woni wona e wolede en fof ko Allah mbadini en summa refti qulna min wi'ani lil malaikati malaika ɓen usjudu sujjaneli adam sujjanemo ɗo ko adam tun na en fof ko kanko woni ko sujjinana malaika ɓen teddugal ngal no hewti en noon en fof teddingol baba goɗɗo ko teddingol iwdini fof e ko ari ɓawo mum fof Allah wi fasajadu ɓe sujji illa iblisa siwona o wiyeteɗo iblis kanko o sali lam yakun o laatake mina sajidin jeyaɗo e sujjuɓe ɓen Allah wi nokkugo aba wastakbara o sali o mawnintini o wi nokkugo illa iblisa aba o wi nokkugo illa iblisa qala a asjudu liman halakta tina o wi ɓe sujji sona iblis kanko o wi mimmi sujjanay mo tagirɗa leydi o wi nokkugo illa iblisa kana min al jinni fa fasaka an amri rabbi o fasonɗini o yalti e ɗoftagol jomi makko o wi nokkugo illa iblisa istakbara wa kana min al kafirin si wona iblis o mawnintini sa hiɓɓidiri ɗe ayaje ɗo fof a tawa iblis o yamirano yo sujjan adam ka malaika ɓe yamira ɗon tawi ko kamɓe wondi o mawnintini sujjangol adam o sali waɗugol golle ɗen o holli Allah boyre nede e wasere nedi o wi ko min sujjanta o mo tagirɗa leydi o wi min miɗo ɓuri o waɗiri yeddugol Allah ngol konngol e kuuɗe e finde
fo o hawtindiri tawi o timmini tis kuɗani o kanko woni mama kala kefeero fo kufuron koye makko o yuri Allah wi o laataki jeeyaɗo e sujjuɓe ɓen qala Allah wi'imo ma mana aka ko honɗum haɗuma Allah non landoramo fi andugoy Allah kan hino andi ko Allah landorimo ko fi ko kanko Allah andi ko yo feeñu e makko kanko tigi ma mana aka ko honɗum haɗuma Allah tasjuda nde a sujjata id amartuka nde mi yamirma Allah ko honɗum haɗuma nde haronkata sujjude e hoore mi yamirima ya sujju o feññini ko laawi pos qala o wi'i ana hayrum minhu min miɗo ɓuri mo moƴƴude malkisal neɗɗo ko tuma o yi'i hoore makko dow e alhaaliji ɗin fof tuma yiɗa hoore ma a ɓuri jama on fof gandal ɗum ko malkisal noon a bewa e joni yawta keerol Allah halkire gandal ma ngal tuma yiɗa a ɓuri jama on fof jawdi a sikka joni fof woni maccuɓe ma Allah bonna fima sabu ni jawdi ɗon tuma yiɗa ɗa ɓuri jama on fof darja ɗa ɓurɓe fof dambe ko ɗum Allah subahana taala on bonnata fimaɗa sabu nde mawnitinare ɗum ko wanare Allah noon ɗum ko sifa makko noon kanko woni al azizul jabbaru al mutakabbir ɗum ko fi makko noon sa memiɗo goɗɗum ɗum wona sabu ko bonniri fima ko ɗum nulaɗo sa sallam ɓe maki natata aljanna on mo woni e ɓernde mum ko fotata e gabbu darra e mawnitinare la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr hadis on laawi poste mo selli ken iblis o mawnintini qala o wi ana hayru minhu min miɗo ɓuri mo seede miɗo ɓuri mo halaqtani min narin a tagilam min immorde e yiite wa halaqtahu a tagimo kanko min tinin immorde e leydi nin loope ɗen kanko o ndaari on ndema yiite ngen no ɓuri lendi ɓa yiite ngen sunnay loopal ngal so loopal ngal waɗama toon yiite ngen sunnay ngal juɗa ngal wayla ngal battina e maggal o wi kanko himo teddi ɓuri Adamu o hana sujjande Adamu ko hanno kon ko himo yiitaw Allah hino falji ko hanno kon ko Allah yamir Adamu e sujjanmo jaso ɗon e sujjan teddu ɗon o yejjiti wondema Allah waɗay ko faala o yejjiti kadi o yejjiti kadi wondema kon ko yii ɗon ko yii e makko la yalzami taw ko gonga ko ɗum karam koɓɓe ɓe wi wono Imamu Tabari ɓe wi o ndaari ko woni kon e loopal ngal e newende e ɗaatendi e ɓuuɓol o ndaari ɗum o ndaarali ko woni kon e yiite ngen e malannagol coowagol eni e juɗidirgol hakkunde muɗum ani honɗum ɓe woni wiide o wigol wondema naam loopal ngal hay fi yiite ngen juɗay ngal sunnay ngal kono loopal no mari jikkuji labaɗi kañum no ɓuuɓi no deeƴi no ɓe wirta noon ko haraba no ondi e yondinare no rondito tandis que yiite si huɓɓi koyno cowoto no malta deeƴata ala kullin qiyas makko on ɗeɓɓidirgol makko ngol koye hoore feɗande na e hoore dalil on no o tuugi Allah yeyataki mo wondema yiite nge o taga e mum ngen no ɓuri loopal ngal moƴƴude ko Allah andi ko ɓuri moƴƴude kon idan o yaari toon ko hakkille makko o terti jebbilanagol sharia on ɗum ɗo tindini hon ɗum wondema sa wattiri haqqille maɗa yeeso sharia on angon haare a yahi majjere nden a yahi a naati nder toon haqqille maɗen ko iwtir ɓaawo sharia on ɗowinora sharia on nayo haqqille maɗa wontu yeeso sharia on ɗo Allah wimo sujju ɗum ko sharia on Allah shar'inanimo e sujjan Adam o yetti haqqille makko ɗen o waɗi yeeso sharia on o woni gollitirgol ɗen ɗen o acci ɗon sharia on so yetno haqqille ɗen o waɗi ɓaawo o wi ko Allah yamirinmi ko Allah taginmi tagi o wi yomi waɗu Allah waɗay ko faala ñaaway ko faala ñaaway ko yiɗi o landatake fiyon ɗum o ñaawani ɗum ɗo fiyon ɗum o waɗani so artino haqqille ɗen ɓaawo sharia on ko ni o wa'ayno kono o ƴetti haqqille makko ɗen o waɗi yeeso sharia on o naati ko wiyete majjere kon ɗum defimo ko defimo woni ha talla lakke muɗum ko ɗum en fof woni en e juurade yo Allah subahana taala o hisni qala Allah jaabimo Allah wi fahbit minha yaltuka aljanna fama yakunu laka latanakima an tatakabbara nde mawnintinotoɗa fiha ka aljanna ɗo no wayi wasistayna ka aljanna no wawi kaw mawnintino
kono na ɗum aya on firi. Aya on ko fandi ko latanake maka wona ka aljanna ɗo hiɗa sifori mawnintinare. Aya on hannandi e hadis on ndaɗo maki ɗon nattaka aljanna on mo woni e ɓernde muɗum ko fotata e gabbu zarra mawnintinare. Idan Allah wiya latanaki ma hananama ka mawnintinoɗa ka aljanna ga. Fakhruj o tentiniyami yorne o yaltu innaka no an min as-saghirina ko a jeyaɗo e jasuɓe ko a jeyaɗo e yimɓe fufala fuu. Qala o wi andirni nennanan yo Allah nennanan gurnan an ɗan ila yawmi yub'athuna ha ñande ɓe immintinte. O tori ɗum Allah ɗo yo toro Allah yo yaafo mo ko ɗaɓɓugol dartagol ɗaɓɓugol bonnugol fi adam no fi makko fokkitiri bonugol noon. Woɓɓe no woodi ɓe ɗaɓɓata yo fi maɓɓe moƴƴu kono fi moƴƴuɗo on bonira kamɓe ko noon ɓe wayni. Siko jawdi ɓe ɗaɓɓatano ɓe heɓira kono heɓuɗo on perdira tun haɗa ɓe woni. Siko gandal ɓe ɗaɓɓatano ɓe jangira no ɓe famira kono wonɗo e jangude on accitira tertora ko noon ɓe wayi. Moƴƴere nden fof kamɓe ɓe yangotako fi ɓe ɗaɓɓata kono ɓe bonnira marɗo moƴƴere on kono fi yani marɗo moƴƴere on nde moƴƴere makko no moƴƴere makko nden bonira ɓe wonata. Ɗum ko golle iblisa noon. So ɗaɓɓuno tuubugol wutto ka Allah, Allah ko siforɗo jaɓɓugol tuubu buye yaafagol ɗoga si Allah yaafotonomo. Kono ɗo himo eɓɓande bonnugol fi adam jeyna adam e zurriya mum e makko fiyoɓe fotoɓe fof ɓe wona yedduɓe Allah. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Ɓe yiɗi ɓe yelike no heeforɗin ton wono ɓe heeforɗinir noon ɗum ko nafigiɓe fi ha wono hunde wotere nandon. Ɗum ko golle iblisa noon ko e juuɗe on mama maɓɓe woni ko ɓe ƴetti on jikkuɗon. O tori Allah o wi Allah mi torike ma nennan poɗu gurnan an ɗan ha ñande ɓe immintinte. Allah jaɓanimo ɗum sabu ko Allah fandi nder ton kañum kadi. Qala Allah wi innaka tabitino an minal mundarina ko e nennana ɓe jeyaɗa ko e poɗaɓe gurdam muɗum ko e sakkitotoɓe mayde ɓe jeyaɗa. O mayaygo e nafi o mayata kono ko takko daragol dargal o mayata. Qala o wi taban e aya go Allah wi ila yawmil waqtil ma'lum ha e sayi andaɗo ɗum ko dargal ngal. O wi qala o wi fabima aghwaytani andi Allah newnanimo ko tori kon Allah okkimo amo feññinde no fi honɗum o torani ɗum na ɗo fi yo tuubo rutto e Allah o ɗuɓɓina rewgol en o rewa Allah duuɓi gurnan ɗan fof ka leydi ga na fi ɗum o fino o lorrira. Qala o wi'i kanko iblisa fabima aghwaytani awa sabu ko majjinɗami ko hoddirɗa majjere e an la aqudanna lahum mi joɗantoɓe homɓe adam e zurriya mum on o humpitinoke Allah eɓɓi waɗugol ka leydi lonto inni ja'ilun fil ardi khalifa o humpitinoke ɗum mo eɓɓinanade non ɓen o wi mi joɗantoɓe sirataka almustaqim ka lawol maɗa foccingol o wi ko ɗon mi jottomi habboɓe mo beyo jento ɗo iblisa ko prépari kon fi muɗum yani fi on tigi mo beyo jento ɗo o wi mi joɗantoɓe ɓay tun a majjinilan a waɗilan perduɗo a hoddiri non e an o wi mi wonata min tun mi wonay mi heɓay mojoɓere molanande mi heɓay ko yoni o wi seede mum mi joɗantoɓe ka lawol maɗa fewugol foccingol sare mamo e ɓuɗa on ko ɗon mi jottomi habboɓe. Summa refti la atiyannahum mi ardanayɓe wallahi min bayni aydihim yeeso maɓɓe wa min khalfihim e ɓaawo maɓɓe wa an aymanihim e sengo ñaamo maɓɓe wa an shama'ilihim e sengo nano maɓɓe. Iblisa wi o ardanay en goto kala meɗen e ɗeɗo cenɗe nayi non o iwtirante yeeso o wontirante yeeso o ɗowe sa jaɓali o iwtira e ɓaawo o duñe o sogga sa jaɓali o wontire sengo ñaamo o pooɗe o itte e laawol ngol o naɓire ka o naɓirma wo iwtun e laawol ngol kanko hare gasi sa jaɓal ɗon o ardani ka sengo nano
honnum ɗum ɗo firi ko wondema alaka o ardantama, o ardante ka finde, o sikkintine fi Allah, o sikkintine fi nulaɗo, o sikkintine fi alquran, o sattina e wonki maɗa ken fi dewal, o sakkoma e julde, argol julde jama, julugol ngol taw few, so ronki o arane ka julde jama, o arante ka dewe ma, o arane ka ɓeygure ma, o ardane ka ɓiɓɓe ma, o ardane ka ɗaɓɓere ma, ka golle ma, o ardane ka musidal ma, ala ka o ardantama. Himo kambi habbi mo wi Allah no egge makko nokku goo o wi wala udillannahum wala umanniyannahum fala amurannahum wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adana al-an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah. O wi nokku goo qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda. O wi mi heɓay e jeeya e maɗa ɓen geɓal yeɗɗugal wona ɓe mojobere an. Idan Allah jaabimo fadhhab, qala fadhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika. Allah wi majjinirmo wawɗa wo e maɓɓe hito maɗa ngo, yani haala maɗa kan, wa ajlib alayhim bi khaylika, immin e maɓɓe waɗɗiɓe maɗa, wa rajlika e seppoɓe maɗa, wa sharikhum tawtuɓe fil amwali wal auladi ka jawle ka ɓiɓɓe, wa iduhum foduɓe, wama yaiduhum shaitanu illa ghurura. Yani waɗu kala ko falaɗa. Allah subhanahu wa ta'ala on jaabimo ɗum e aya goo no fillori noon. E hoore noon ɗum ɗo fof kanko tigi himo anndi wodayɓe jokkalimo, wodayɓe wawal few, sabu himo ittintini nokku Allah wi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Si wona ɓen jiyaɓe ma e maɓɓe e suɓaɓe hertina e jangingo al mukhlisin, hertin yani laɓɓinanɓe ma an Allah. O wi ko ɓen non tum wopoytanmi, yani mi wopoyta, luttuɓe ɓen fof wona e geɓal an. hara noon neɗɗanke o andu fi iblis kambi ɗum ɗo fodi ko sikke makko tun o woni, koddoroy na juuɗe makko woni, ɓernde maɗa na juuɗe makko woni, hay fusfi maɗa ala e juuɗe makko. Ko ɗum Allah wimo inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Jiyaɓe an ɓen, jaɓuɓe ɓen jeyal hakkunde an e muɗum, Allah wi amara dole e hoore maɓɓe. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Sila fala hisude e sheitan jeye e jiyaɓe Allah ɓen. Nanoɓen Allah yamiri etoɗa no waɗira waɗa, nanoɓen Allah haɗi acca. Sa jeyama e ɓen ɗon, sheitan nana inde maɗa, hay nanta inde maɗa. Umar ibn Khattab naɗo maki so nangi lawol sheitan nangatangol, so nangi lawol sheitan selaygol nangoya gongol. Umar ko neɗɗo sifajo meɗen, kono ima noon, ɓuwatul yaqi noon, golle ɗen, dewal ngal, fawagol e Allah, hoolagol Allah ngol, ko ɗin sahabaɓe ɓurdi en, watti noon suhba on. Idan sa woni jiyaɗo Allah tigi, koye sheitan hulete, o dogete o pottitoma. Ko yeru ko woɗɗitiɗa Allah o ɓattima, yeru ko woɗɗitiɗa Allah o ɓattima. Allah wi walaqad saddaqa alayhim iblisu dhannahu, ɓawo jantike fi yimɓe bomɓe, Allah wi iblis gongi e maɓɓe ka sikke muɗum, ko ko woni kambude ɗo o sikkay woni. Allah wi o gongi e ɓen ɗon, fattaba'uhu illa fariqa min almuminin, ɓe jokkimo si wona seeɗa ɓen e gomɗinɓe ɓen. O wi wama kana lahu alayhim min sultanin, o alanole doole wo e hoore maɓɓe, si wona tum men jarriboriɓe mo, illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shak. Si wona ha feñirana men golle maɓɓe ɗen, ko mboni on gomɗinɗo dargal ngal lakharon e ko mboni on sikkitiɗo e fe lakharon. Idan siɗa fala hisude e sheitan, ko ya woni jiyaɗo Allah, fiɓoɗa e dina Allah kan, haɗa e keeri Allah ɗin, toroɗa Allah yo dande. Hakkude ma e sheitan ha ton jina e kafa, ha ton jina e leggal. A'udhu billahi minash shaitani rajim, gokkol ngol ɗo tum o doga joni o pottito. Sa woni jantoɗo inde Allah, sheitan sustama ɓadade, o wawata, o eɓɓata ko few. Idan haray neɗɗo nawi accitini hoore makko, ko ya humo e Allah fiya daɗu sheitan, a pottoto Allah tun, sheitan ƴettama naɓora. Allah wi qala, Allah wi jaabimo ukhruj minha, yaltuka aljanna, madhuman, yaltuga ko a ŋiñaɗo, ko a aybinaɗo, ko a inñinaɗo, madhuran, ko a raɗaɗo woɗɗina kala yurmede kala moƴƴere.
e hore ɗum laman tabi'aka kala wo on jokkuɗoma minnum e maɓɓe la amla anna wallahi mi hebbinira jahannama yitegen minkum ajma'in an e maɓɓe on fo e moɗon. Iblisa kambi laɓɓini, Allah subhanahu wa ta'ala on kambi laɓɓini pellet ko iblisa kon no tulta kono ko Allah kon tultata. Si a waɗi ko o wi kon, sa waɗi o lettete tun o lettete, sina a tubu toriɗamo yo yafoma. ɓawo wiide o arda ka sengo nana e sengo ñaamo, o arda ka yeeso e ɓawo, o wi wala tajidu a tawata aktharuhum ko ɓuri ɗudde koye maɓɓe shakirina ko ɓe jarnoɓe ma. jarnugol ngol ɗo ko sifa ko wiɗen kon ga qalilan ma tashkurun. O wi a tawata ko ɓuɗɗudde koye maɓɓe hino rewe, a tawata ko ɓuɗɗudde koye maɓɓe no wotin ɗimma, a tawata ko ɓuɗɗudde koye maɓɓe no laɓɓinanma dewal ngal. ɗum noon karanga hay tawnagoy iblis fayda o gongi no Allah wirno o gongi e ɓemɓe Allah janti ɗon, himo gongi kadi e hoore buy mo beno yo eto hara sheytan gongali e hoore muɗum. Allah wimo noon awa yaltu ka aljanna ga madhuman e hoore ko a ŋiñaɗo aybinaɗo, ay ma'iban, madhuran ay matrudan ko a raɗaɗo woɗɗinaɗo e kala yurmede. o wi wallahi laman tabi'aka kala wo on jokkuɗoma minhum e maɓɓe ɗoftima la amla anna wallahi mi hebbinira jahannama yite ngen minkum an e maɓɓe ajma'ina on dendanagal on fop moɗon ko mi nadoyeɗo on ton. ñande dargal Allah subhanahu wa ta'ala on nadoye ka yite ha o lando halim talatti yarli a heewi hara hinge lando halmin mazid yarli no wodi ɓeydare gewe Allah ɓeydanam. Allah subhanahu wa ta'ala on ƴetta teppere muɗum nden waɗa e hoore magge nge natodira nge heƴodira nge heewa noon hande kadi. ñande dangal Allah noddo e Adam no sa sallam fille noon hadis selluɗo. Allah wi Adam immin yimɓe yite ngen e yimɓe ene ɓiɓɓe maɗa ɓen, itta ngen no yimɓe yite ngen geɓal yite ngen. Adam wi'a Allah ko homɓe woni ɓen? Allah wiyamo wulure be 999 ka yite, goto on ka aljanna. ɓe nura sa sallam maki hadis on sahaba ɓe maapi ani gecce ɗen fof wayli. hannunaɗo maki miɗo jorti noon yo onon yani onen mofteren yo on ƴettoye nayaɓal aljanna on. sahaba ɓe kabbiri maki Allahu akbar, weltagol yetta Allah. naɗo maki ma tataɓal aljanna on, ani aljanna on fecce pecce tati. ene moftunaɗo sa sallam ƴetten ɗon feccere ɗiya moftaji fap ƴetta pecce ɗiɗi ñeñina ton. sawa ɓen kabbiri weltagol yetti Allah, mawnini Allah. naɗo maki ko onon wonoyta feccere yimɓe aljanna ɓe. aljanna on Allah wi arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin. yangirin Allah wi no fota e leydi kam fof si fontama hiɓɓidirama. yangi ɗum ɗon, jundi ɗum ɗon ko ɗon yangi aljanna on. no anda noon junde yangiray no ɓurdi, yangi ni foti noon jundi ni gonno fotata. hay jundi ni foti ɗon ɗum ɗon no yaaji. wiyama feccere ɗum ɗon ko enen mo ɓe wakkilo ha tawe ɗon yalla tawnoen. tawede ɗon ko finde sellude, golle moƴƴe woni golle moƴƴe, golle shar'inaɗe waɗira no Allah yamiri noon e ho laɓɓinago Allah subhanahu wa ta'ala. en to Allah yo famingen dina meɗen kan ta faamu selluɗo o newinana en gollitirgol, yo dandu en ɗi kambaji cheytan ɗo, yo dandu en cheytan hay yi'ugol e nafere ha o naɓoran. en toromo e waɗi jeeya e makko ɓe wiɗi o yarli o yafano en bakkatuji meɗen, o jaɓana en dewe meɗen, o naada en aljanna eɗen e mawɓe meɗen e dendanangal karam koɓe meɗen. bismillahi irrahmani irrahim. alif lam mim sad. kitabu nde ko deftere unzila ilayka nde tippinama e maɗa. fala yakun fi sadrika wota laato wota wonu ka ɓernde maɗa harajum minhu ɓittere sabu mayre. litundira bihi ko nde tippinira ko fiya rentinir nde wa dhikra e fiyo wonu waju lil muminin wonande gomɗinɓe ɓen. ittabi'u jokke ma unzila ilaykum konko tippina e moɗon min rabbikum immorde ka jomi moɗon. wala tattabi'u wota on jokkudey ko satti wo min dunihi ganin makko kanko Allah awliya a yiɓɓe. qalilan fanɗi ma tadhakkaruna konko wajitoto ɗon. wa kam min qaryatin ɗuuɗi e ca'e ahlaknaha ɗemen halki ɗum. fa ja'aha ariɗe ba'suna lette amen ɗen ɓaymen eɓɓi halkugolɗe bayatan jemma aw hum
ma tay kamɓe qailuna ko ɓe fowtiɓe ñalorma. fama kana da'wahum laataki noddandu maɓɓe ɗum id ja'ahum tuma nde arnoɓe ba'suna lette amen ɗen illa an qalu so wona nde ɓe wi'i inna kunna tabitino menen men laatike zalimina komin toñuɓe. fala nas'alanna wallahi min landoto alladina ɓen ursila ilayhim nulaɓe e muɗum wala nas'alanna wallahi min landoto kadi almursalina nulaɓe ɓen falanaqussanna wallahi falanaqussanna alayhim wallahi min fillantoɓe bi ilmin min fillantoɓe ko feƴƴuno kon bi ilmin e hoore gandal wama kunna min laatanoki ghaibina komin tultuɓe. walwasnu pesirgal ngal yawma idin nde ñande alhaqqu ko gonga faman thaqulat mawazinuhu kala wo on mo teddi pesirɗe muɗum moƴƴi ɗin fa ulaika hara ɓen ɗon humul muflihuna o kamɓe woni mala ɓen. waman khaffat kala wo on mo hoyfi mawazinuhu pesirɗe mum moƴƴi ɗin fa ulaika hara ɓen ɗon alladina ko ɓen woni khasiru perduɓe anfusahum wonkiji maɓɓe ɗin bima kanu sabu konko ɓe laatino bi ayatina wonande ayaji amen ɗe yadlimuna hiɓe toña. walaqad makkannakum gomɗi men newinani on fil ardi ka leydi wa ja'alna lakum min waɗani on fiha ton ma'aisha ngureji qalilan fanɗi ma tashkuruna konko jarno ton Allah. walaqad khalaqnakum wallahi ko gonga men tagi on thumma sawwarnakum refti men mbaadini on thumma refti qulna min wi'ani lil malaikati malaika ɓen usjudu li adama sujjani adam fasajadu ɓe sujji illa iblisa siwona iblis lam yakun ulataki min assajidina jeyaɗo e sujjuɓe ɓen. qala o wi'i kanko iblis kanko Allah ma mana'aka ko honɗum haɗuma alla tasjuda ha wona a sujjali id amartuka tuma nde mi yamirma. qala iblis jaabi ana khairum minhu min miɗo ɓuri mo moƴƴude khalaqtani min narin a tagilan immurde e yite wa khalaqtahu min tinin a tagimo immurde e lopal. qala Allah wi'i fahbit minha tippo yaltuka aljanna fama yakunu laka latanakima an tatakabbara fiha nde mawnintinotoɗa ton fakhruj yaltu innaka min assagirin tabitinoma anko e jasɓe ɓe jeeyaɗa. qala iblis wi'i anzirni nennan ila yawmi yubathuna ha ñalande ɓe immintinte. qala Allah jaabi innaka tabitino an min almundarina ko e nennana ɓe jeeyaɗa. qala o wi'i kanko iblis fabima aghwaytani sabu ko ko majjinɗami la aqudanna lahum wallahi mi joɗantoɓe sirataka mustaqim ka lawol ma fewgol. thumma refti la atiyannahum wallahi mi ardanayɓe min bayni aydihim yeeso maɓɓe wa min khalfihim e ɓaawo maɓɓe wa an aymanihim e sengo ñaamo maɓɓe wa an shama'ilihim e sengo nano maɓɓe wala tajidu a tawata aktharahum ko ɓuri ɗudde kon e maɓɓe shakirina ko jarnoɓe ma. qala Allah jaabi ukhruj minha yaltuka aljanna ton mad'uman ko a ŋiñaɗo aybinaɗo madhuran ko a raɗaɗo woɗɗina kala yurmede kala moƴƴere. laman tabi'aka minhum wallahi kala wo on jokkuɗoma e maɓɓe la amla anna wallahi mi hebbiniray jahannama yite ngen minkum an e maɓɓe ajma'ina on dendangal. wallahu a'lam wa sallallahu nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.